Ngaze ngamshiya ke umyeni wami ongishadile wangikhiphela inkomo ngacaca ngakhishwa esicaweni for a male prostitute. Sanibonani ke ubongiwe lo indlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendle umngane wethu uyangena la uthi webongiwe. Uthi ngashada nale ndoda. Uthi le ndoda hayi no. Uthi indoda hayi ngiphethe kahle. Uthi angifuni uqamba manga athi hayi angiphatha kahle indoda. Uthi ngiphatha kahle inkinga empedeni. Uthi hayi usibaruwe naye ubhacaza high and low. Uthi hayi akabhacaza kanje ubhacaza lento enesicefe engathi ungavuka ufonele indoda yamakhelwane uthi wesisi ngicela webhuti ngicela uzelana uzongiqedela na indoda yami ngibhedila. Uthi umngani wethu ke so kusho ukuthi ngelinye ilanga uyayihambela etown yogrosela izingane zakhe indoda imnikile samba semali imfumba imali yathi akahambe ayothengela izingane ukudla nezingubo zakhe semusi makahamba la uhlangana nomunye ubhuti uphuma kwiHilux. Uthi makaphuma lo bhuti kwiHilux athi awusawubona mama unjani. Uthi ngimbuke nje lo bhuti ngoba phela ngitshelile ukuthi uyayibona nje iring. Uthi abesethi ngisacela ukukhuluma nawe. Uthi lo bhuti lo ugqoka isikipha esimhlophe simbamba zaka. Uthi simbamba ugqoke nebhlukwe limnyama ibhlukwe lakhona kodwa nje hayi shem yonke into ihlelo bala. Uthi avume ukuthi athatheke avume nje sivuma kanjani kodwa uthathekile ngoba hayi lihle ibhungu. Uthi avume athi makavuma bese thi ubhuti ayi ngikubonile uza lapha ngathatheka Ntombi ngicela ungiphe inamba yakho. Uthi nanga impela amnike ubhuti inamba yakhe. Amnike azitshele nje ukuthi hayi vele uzomblock. Hayi uthi afone ubhuti. Uthi afone day 1 athi mina ke lo kade uhlangana naye lapha yana ngiyacela ukuthi uthi ufona ngazo isikhathi usesekhaya usethengile zonke izinto wagoduka ekhaya usehleli nomkhwenyana wakhe uyafona abese libamba ucingo ngoba zonke ingcingo ezazingena zazijwayele ukuthi azibambe akuwe ngaliziba ucingo ngoba wengenazi imfihlo. Uthi nanga impela libamba ucingo makalibamba ucingo yile ndoda. Uthi le ndoda isho ngevoice inja ivoice uthi ivele nje sawubona mama ukuthi yey ngivele ngisukume eduze kamkhwenyana wami ngihambe ngekitchen ngibuza umkhwenyana wami uthi ngimphakele nathi yebo bese ngihamba ngekitchen ngiyokhuluma nendoda bese uthi lo sisi lo bese ethi hayibo wayongifonela cause ngisendlini abantwana bami nomyeni wami athi no cha bengikufonela ngoba bengifuna ukwenza show ukuthi yona inamba yakho le uthi enene oyiyona ke inamba yami le nanga impela ka bese ethi papa ngizokufonela kusasa. Ahambe ke lo mama avale kucingo ubhuti ahamba umama ngakusasa aye emsebenzini. Uthi maka emsebenzini indoda imfonele ithi ngifuna ukwazi ukuthi isiphi ikhathi eziright engakufonela ngazo ngoba ngikubuke ngakuthanda. Uthi ichaze uthi umZulu uthi makakhuluma uzichaza the way amthanda ngakho ukuthi ngivele ngibone ukuthi we ngizofeba Jehova ngaze ngachitha ngimncane. Uthi nangempela indoda ikhuluma ismooth uthi ke bese indoda athi ungangifonela njalo cause ngimsebenzini everyday ungangifonela intambama ngoba kunomyeni wami endlini. Uthi ke nangempela indoda yenza njalo ke mase ngifike emsebenzini iyaqala iyafona ifoni indoda imtshele ukuthi yena naye ungichazile isitho sakho mama konke nje and uthi ke usisike ngimile ke ngaleso sikhathi vele izinqa zingaka uthi ngime kahle nje ngisho ngisithe singakaya uthi nje ngisidudla nje si right. Uthi ngustufuza nje osho nama ngihamba ngiyazizwa ukuthi no ngimuhle and isikhathi siyangifanele. Uthi ngibuye ngakuthanda ke mama. Uthi hayi okay abesethi ke no amtshela uthi unomyeni ufuna nathi hayi no ngikize nginiphazamise wena nomyeni wakho kusho umfana. Athi ke ngeke ngikuphazamise wena nomyeni wakho athi usizayi ke kulungile ke mawusho njalo kodwa nje wazi ukuthi ngiyamthanda umkhwenyana wami uyiko konke kumina so kodwa ke ngoba phela usisi uthirst indoda yakhe ayimsatisfy. Usethi ke uthathi 1-2 naye etshela ukuthi uzongena athi 1-2 abese yaphuma. Uthi hayi kanti akabuzange la ngini bahlangane nobhuti plan ke bahlangane ehotela. Uthi ubhuti uthi ngangiqala ukubona indoda engiyenza izinto ezinjeya. Uthi yangenza indoda uthi ayingenzeka nami. Uthi ngazo isikhathi
nje nginokuzisola nyana ukuthi yini lento engiyenzayo kodwa yo ngiyaqala ukuzinto nje phela umyeni wami yena hayi uyinkukhu shem uvela athi 1 2 1 2 then uqedile bese yahonqa ubuhonqa ubude ubuthongo uthi abesethu sisay okay kulungile ke bese yagoduka ke nangampela afike kumyeni wakhe ukuthi ngalelo langa ke we avela amthande kakhulu uthi ngisibuza ukuthi and then le ndoda wayinginamathela kangaka uthi ngalozo sikhathi nje inkomo iyavutha kade ngilele nale ndoda le manje nangu nalona futhi ufuna ukulala nami but manje ngoba ngishadile naye ngibuye ngoba vele bengigezile hotel lade ngikhona ngibuye ngihambe ngiyolana umyeni wami uthi makalana umkhwenyana wakhe ufica inkomo ivuvukele hayi kusho ukuthi umkhwenyana wakhe ajabuleke athi hayi athi awamnandi kangamfazi wami kanti inkomo ivuvukaliswe email based uthi indoda yakhe ijabule hayibo izame but ichameke within 2 minutes ungaso sikhathi ngikhathele vela nginandaba naye but ke kwaphela ngishadile kuzomela ngizama ukuthi ngimnike lokho akufuna unangampela abese beyaqeda ukuthi indoda ijabule ithi jabule nje indoda ivele ikhipha imali futhi xa esingisamba imnika imali yokuthi enene hayi mfazi wami ngeke ngiyazi ukuthi uthi nje ivele ibe in love ukuthi sesishadile isikhathi eside ivele indoda nje ibe semathandweni ngenye indlela engixakile uthi ngazo isikhathi ke mina nginasikhathi ngakusasa ngemsebenzini ngiyazi ukuthi futhi ngelunch ngizohlangana no mail based uthi makahlangana no mail based futhi ngelunch hayi zikhali uthi wesefana nokuthi addicted to this guy the way eyayenza ngakhona ngoba hayi indoda yayimphethula uthi hayi wamphethula umfana uthi wamphethula ababenza ngisho esitulweni uthi ahlala hey angikwazi ngisho uyichaza lento because it's very graphic kodwa nje kwa webs usisi uthi ke iqhubeke relationship yabo ubhuti lo aze athi no ngelinye ilanga athi mina I'm falling in love with you manje angiboni ukuthi enene kuzomela ugoduke uye ekhaya namhlanje ngicela sihlale la ehotel ubusuku unginike ubusuku uthi usisi athi hayi ngeke ngikwazi phela nginomkhwenyana uthi imncingi indoda uthi vele nawe uyayithanda indoda hayi athi uthatha i-risk uyahlala ehotel uthi akaze ke empilweni yakhe aze ashiye umkhwenyana nezingane zakhe angabuye ekhaya uthi afonela umkhwenyana wakhe amtshela ukuthi myeni wami lana umngane wami othile manje uvele waba nenkinga enhlekelele nginqikene emoto so manje kumele ngihlale la esibhedlela ngimgade until kuze kufika abantu bakubo ayi uthi indoda yakhe ngoba iya understand futhi wengena umuntu wesifazana ohluphayo ithi no it's okay sithandwa sami do what you can uthi ngaleso sikhathi ngimthumelela nje ithombe zasesibhedlela ezingahlangene nje nalento ngoba phela ngila mina hotel uthi abese emva kwalokho balaleke nendoda hayi uthi indoda uthi ngiyakutshela wena kwazi kwasa bengazange balali avuke kusenahamba emsebenzini abuye intamba amaphindela endlini uthi indoda yakhe futhi imnakele yamthanda imenzela konke okuhle kodwa nje usisi uthi ayi mina indoda yami ngisayifuni ke uthi ngaleyo langa ke ngilale nalobhuti ubusuku bonke ngizwe ukuthi I know angisamfuni umyeni wami uthi ngalesikhathi ke umyeni wami njalo makangijabulela ngisafuni ngisho ukuthi angihageke manje ukungihaga nje ngivele ngibone kahle ukuthi umbangela isicefeke nje angisafuni lutho lwakhe okay ke ngiyazi ukuthi ngikwatele ukuthi story ngithatha isikhathi ukusiqedela kodwa ke ayikho into bengizoyenza nami bengiphethe umkhuhlane nje banisangibona nje ukuthi enene ngathi is not make sure kodwa ke sikhona phakathi ngizoqedela istory udadewethu angithi ubegcina ehambe nendoda and then makahamba nendoda wabuya ngakusasa so kusho ukuthi lapho kuleyo conversation kade yenza nale ndoda yakhe email based yakhe bakhuluma ukuthi ubest lo usefuna ukuthi amshade usisi uthi and then ufuna ukumshada and ufuna ukuthi abe unkosikazi wakhe okay usisi aqala inqabe lento athi ngeke ngikwazi ukuthi and then ngishade nawe ngumfazi womuntu and when sihlangene kule agreement yethu yokuthi sithandane besihlanganiswa ukuthi and then ingoba sithandene but wena wenza isiqiniseko sokuthi angizokushiya umendo wami and nawe la ukhona awuza ukuthi ushiye uthi abese then kuthe emahlayeni usisi after sekhulumileke nendoda yakhe uyabona uthola ngesithombe sikabhuti kuphi ku Facebook
intombazane iyakhuluma ngayo ukuthi enene lo mfana lona kwashamananga bengazi ukuthi mina ukhokhelelwa ukuthi alale namantombazane and umfana bengithi uyangithanda kanti nini masevuka ekseni umfana usefuna ukuthi ngimkhokhele. Also and bengazi ukuthi lo mfana lona usebenza kulama night club lawa we uyastripper ostriphela abantu besifazane nabesilisa and then end up elaleni nabo. How? Okay. Uthi sisi mangithi ngesihla isithombe sakhe lona lo bhuti lo because ubengamazi ukuthi wenza iphi profession abese kusho ukuthi ngakusasa ke maka emsebenzini abese yamfonela kuGayi ambuza ukuthi hawu kanti wena wenzani for a living abese yamchazela ukuthi uGayi mina no into engiyenzayo ukuthi ngiyastripper and ngakwenza so wachaza umfana uthi usisimakathi enene but nje I don't think kusafuneka siqhubeke ukuthi umfana wavele wasikhihle sikanandi wathi nje yena ubesezitshela ukuthi uzoyiyeka lento ngoba usehlangene nami and indlela esine chemistry ngakhona biyenza ukuthi enene ashintshe acabange ngenye indlela impilo so bese funa ukuyeka ngoba yena uthisha as a profession into ayifundela he studied teaching so uthi bese funa ukubuyela ukwenza teaching. Uthi abese and then usisi athi I know I think kumele sihlukane uthi ke ngampela kuthuleke ke bahlukane kanjalo uthi umfana ke aqhubeka lokho persistent emfonela uthi ngisho semsebenzini umfonela ngisho sekhaya uthi ngelinye ilanga nje avela ipick up iphone because uyabona nento yakhe now is getting suspicious I pick up iphone uthi maka pick up iphone then uGayi akhuluma asho ukuthi yazi selokhu wangala nje akukho right empilweni yami ngiyakukhumbula ngiyacela ukuthi sixoxe nangampela uthi sisamnika ichance uGayi baxoxe uthi uGayi amconvince asho ukuthi uyamthanda kanje uzomnakekela kanje unemali kanje achaza umfana uthi ngoba naye usisivele wevele thirsty ke ngoba indoda yakhe ayimnelisi uthi agcine eseze enza isivumelana lo mfana uthi uzozama ukuthi ashiye indoda yakhe ukuze akwazi ukuthi aqhubeke naye kodwa akakwazi ukuqhubeka naye while she still married. Hayi nangampela usisi akapholisanga amaseko file yani divorce indoda ishokheke bufayela ni divorce abeke imbiba nebuza athi nene you're not good, you're not a good person ngashamananga nguqamba manga uqambela le ndoda le ayayo imshadile umkhwenyana wakhe ukuthi he's not a good person and also amtshele nokuthi is not good in bed into yakhe achaze nje ambuza indoda yini pho manje senze ukuthi ungishiye because kade sihleli sonke lesikhathi ungazi ukuthi I'm not good in bed athi shuthi usuthola omunye umuntu isho intombazane ithi yangithola omunye umuntu wesilisa ongcono kunawo indoda ihlanya imncenge indoda imncenge ithi sesineyingane like ususesikhulile what are you doing athi usesingeke khona iqhubeka iprocess of divorce baze bagcina bedivorceile mabaqhubeka bedivorceile then usephindela ku male bestie wakhe uthi it lasted only 3 months se divorceile nomkhwenyana wakhe uthi indoda yaqala ke le male bestie yakhe amkhombisa ama true colors uthi hayi imkhombisa ama true colors uthi yes weqhubeka and he was really good in bed uthi wehamba yo cheater enze konke athi makamqulisa lo avela ubhuti athi yindaba ubani indoda la ekhaya abese ethi asamse kamereni amlali uthi bese kuyi lifestyle yabo leyo like they don't talk about problems, there's no communication in this house, the only thing ebalulekile ucansi uthi that's when she realized ukuthi ucansi alukho that important compared to what indoda yakhe was giving her so wa end up miserable kanjalo and luckily for her le ndoda le ayeshade nayo iyakwazi ukuthi ihlale unyaka imlinde ukuthi mase decidile ukuthi uqedile ngalezi zinto azenzayo aphinda abuye nangampela wayifonela indoda yakhe kusho ukuthi esesho ukuthi uyaxolisa and what not and indoda yam accept uthi manje they got married again for the second time uthi she promised herself and her man and her kids and her family ukuthi ngeke aphinda cheat ashiye okukhona ngongekho uthi she realized ukuthi grass is not green on the other side uthi le ndoda le was a nightmare uthi that's how she left her husband for a stripper but she will never repeat that mistake uthi uyambonga uNkulunkulu ngokuthi indoda yakhe yakwazi ukuthi accept imthathe back ukuze baqhubeke baqale phansi bashade kabusha baqhubeke nomndeni because indoda yakhe John only yayimthanda ninganakike lokho komnyama okulayo emazingeni I was eating a salad nako ngaze ningijudge
and angizukuyi-recorda lento just because of this thing. So it is what it is. Bye.